Kaj pa tole? Škotska, ljudi moji. Evo ga, meja, Škotska, Anglija. Hadouken! Dobro jutro, kje ste, kaj ste? Evo ga, moj krevet. Spal sem dober, spal sem kar top, stari moj. Malo sem se nekaj zbudil, ampak je šlo. Nič, sem se že umil, kakor sem se lahko umil. Malo je svinsk, kar malo mineva. Ampak tuširal se ne bom. Ne bom vam snemal tega do respekta do človeka, kateri nas je nos pustil, ampak človek je pač invalid in vse veste, kako je. Ne more ga jih baš pucati. Tako da je bolj tako. Ampak nima veze. Zdaj grem ven, se raztegnem, pa počas začnem pripravljati, pa pičemo naprej. Zdaj ne vem, ali bom šel z mano, ne bo, upam, da bo, ker sam je bedno. Tako da danes se piči do Edinburga, do glavnega mesta Škotske. Najdeti moram nekje zaspati, kakšen hotelček, bilo bi fajn kakšne 2 noči. Sam bom mogel deliti z njim sobo. Če bo ločene posle, ni panike. Skupne posle, naraj ne. Tako da, gremo na delo. Zdaj moj gledam, kaj je tole tukaj. Evo te hiša cigare. Znači, človek ga puši kot turče. Ampak pustimo to. Evo ga, pogled na motorje. Motorji so še vedno tle. Widescreen. Tole je pa pač selo angleško. Niti ne vem, kje sem po pristi, pojem moram pogledati, kaj je zdaj ime. Ampak je lepo drugače. Lepo, tako podeželsko. Good morning, people. How are you? I'm fine. How was your night? Slept like a dog. Did you had any dreams about beautiful girls and bikes? No. Ah, shame. Next time you better have. Okay, well, Okay. Slept like a log. How did you sleep? Heavy. Heavy. Me too, but I was sleeping like a log. Yeah. So, what's you the were plan? Flat out when I went to bed. You were flat out when I went to bed. Yeah, he was dead. You can continue forward. You can go forward. Feeling better today, so yeah, we're going Do? to continue. You're gonna puke today. Nice one. You're gonna go with us. Me? No. Where's your bike? I haven't got one. Why? You got four-wheeler. Where's the what? How did you have an accident? I came out the corner. Yeah. I was pushing too hard. Next thing I know, the bike just started going straight across the road. And his voice in my head said, "Oi, you're in the wrong lane." Scheiße. I looked round like that, just in time for a Volvo XC90. Boom. Hit you. Direct. Did you flew over? Went over the top of the land in a field. Where's your bike? Where In is... the scrapyard. Okay. No, danes je pa moja pisarna zunanja, vetrovna. Dajem dol z kamere, gor na komp, sem gotov, da ta stari komp pa sam 500 giga prostora, tako da v kar zmanjkal počas. Pogled na Vespico, malo ga piha. Evo ga, Richard se pripravlja. He's packing his stuff. You don't have a lot of stuff, huh? Oh, too much stuff. So this is gonna take some time. Crackers for the... How do you feel today? Yeah, all good today. So Better, huh? Nice. ready to make a move and do some more. Ok, situacija je zdaj taka, zdaj le mi iščemo prenočišče. Klical me en Johnny, ki je iz Anglije, ki ima neki moped, Facebook stran. Pa mi je dal par nasvetov, je rekel, obvezno morate zaklepati motorje v Edinburgu, kjerkoli ste, ker kradejo kasina. Prav, ne jih pustiti nikoli same na ulici, tako da nas je kar dobro prestrašil. Zdaj sem gledal malo na Airbnb-ju, ki je rekel, klič na Airbnb, glej z garažami, ampak nič ne kaže, da imajo garaže, ne vidim. Je pa en se javil zdaj njemu na Facebook strani, da če rabimo kje pač prostor, da parkiramo pa to novo, pa da spimo, ne vem, pa mu zdaj daje cifre, upam, da nas bo poklical nazaj. Drugače pa, ja, če Edinburgh 2 noči, pa Scotland, tam bomo pa itak mi kampirali, divje kampiranje, to vsi delajo, tam ni problema. Evo ga, Richard is dealing with the bike, se pravi, se pripravlja, mal v bistvu stvari prestavlja. Now you're gonna have a little bit more place. Oh yes, a little bit more space today. I told you yesterday to put a little bit back, but now you're gonna do wheelies. Yes. Wheelies. Yeah, fine. Finally we are ready. Thank you, Andrew, for hospitality. Richard is fagging like 3 times. Goddamn fag.
He said he's gonna stop fagging, but he's still fagging. It's not that type of fag, by the way. Thanks God. I felt threatened. Tako da ja zdaj ga pičimo, gremo proti Edinburgu. Klical me je en Johnny še iz Anglije, en model, ki se poznava preko foruma. Je rekel, da bi mogel pogledati to pa to pa to pa to. Nimamo časa, mi gremo do Edinburga, pa bomo pa videli kaj kako. Nekaj nismo baš najdel placa za spat še, ampak bomo se ustavili eno kafiču, malo nekaj pojedli, pa bo malo raziskal, pa to, druge ni. Še ne pa kampiranje se zdaj začne, kampiranje, to je to. Idemo pet. Najhuje, ker je ful težek, sam gleda, kdaj bo padel. See you, mate. You too, bye bye. Hvala. To je neki hill, neki hribi. Neki hribi so, a ja, sedaj se smo po levi vozil. Kot so zabil. Toilet bowl. Ošel toilet. Papir. Nisem ga dobro pretrdil. Ni dolgo zdržal. Jebem ti klanc. Kurva, tale kovček bo počel. Za 50 evrov temu kovček. Ajmo. Idemo. Evo nas, 100 km naprej, končno jemo, čeprav jemo to, kar ni glih baš zdravo, ampak je saj toplo. Kaj je največji problem, ki mi ostaja, ker ni ful veliko teh črpalk za bencin in sem skozi v rezervi in skozi vikam, da bom ostal. Zdaj so črpalke na to daleč, že glava peče. Tako da je kar malo strah, jaz imam pa tank, ne vem, 7 litrov, to pa je to. Folk, zdaj sem se spomnil, na koga mene Richard spominja. Now I just I thought about what you remind on. You're Smeagol. Do you know who's Smeagol? No. Say my precious. Say my precious. You know who's my precious? Smeagol from the Lord of the Rings. Do you know who's Smeagol? I do now. Isti Smeagol pljunut. Look at him. Smeagol. Ok, sva se zmenila. Dejansko sva rekla, da bo šla Edinburg, da bi prespala. Dejansko sva razmišljala, da greva sam do Edinburga noter, malo pogledava, se zapeljava, kakšna slikca pa peljava mim. Tako da ne bom jaz neki baš tega mesta gledal. Tako da bo šla mimo Edinburga, pa bo pa kampirala. Fukala se bo nekam in bova dala te štore ven in probala zaspati prvo noč. Zun.
Škotska, ljudi moji, evo ga, meja, Škotska, Anglija, tam imate pa zastave Anglije, ko prideš z une strani proti tja je Anglija, tukaj je pa Škotska, evo ga, tam so motori, u nas je sliko tam, tako da imamo še za spomin, tako da uradno sem prišel na Škotsko in sem bil z Vespo na Škotskem. Zdaj pa gremo mi lepo naprej. Man. Let's go to the Black Sheep Coffee. You want to drink a coffee? You want to go coffee? Huh? No, parking up, isn't it, though? Hey, maybe there. Maybe there. Next to bike. Black Sheep Coffee. Oh, yeah, had to do that. So where are we to now? Edinburgh. This is Edinburgh. This is it. This is it. We're going to go to coffee. Evo me folk v Edinburgu. Kakor vidite, smo parkirali tle. Mesto je crowded, več je črnih kabelih. Sem hotel reči, da nič ni Angležev, dejansko tukaj so Škoti. Ne smeš reči Angleži, ampak ja. Ful mi je všeč, da punce nosijo majice brez modrcev. Tukaj je to popularen. Tako da se lahko fantje tudi nagledamo. Lepo visijo, lepo se tresejo. Ampak mislim, da so tukaj to vse skupaj navajeni. Gled tam, The Scotsman piše. Kaj je to? The Scotsman. Nijem pojma, kva gledam. Vem sam, da je tam ena velika cerkev. Sva pa tlele Black Sheep Coffee in sva rekla, da greva na eno kavico, pa naprej. Gleda, še galeb je tam, ki se dere. How do you feel? Good. More coffee. Da vidite, kva pijemo, Black Sheep Coffee. Ja, noč, zdaj sem popil kavico, šel na WC, još kakšne hude grafite so imeli Mario, pa Mašram, pa te fore, ampak nima veze. Zdaj grem malo tukaj se sprehoditi, da čutim ta mal mestni utrip. Richard bo čuval motorje, ker je on res paničen, ful. Tako da, klik je malo začel pihati, malo je ohladil. Gleda, da ono vreme, ker smo mi šli čez, nas je ujel. In paše, ker je bilo kar vroče. Tako da, grem se malo pogledati, kako je tle izgleda. Pa se mi je pa zdaj zgodil, hodam, pa kar pred mano 1 meter golob, bam, pade iz čistega mira. Stari moj, 1 meter, da sem bil naprej, spičil bi me direkt v glavo. Fucking shit, Dino got killed in Edinburgh by a goddamn pigeon. Pigeon je. Evo ga, tam imamo grad, da približam. To je pa grad, mogoče bi lahko šli se zapeljati do tja. Isti je kot naš ljubljanski grad, lega. Isti je kot naš ljubljanski grad. Sam ti po prvič povem, da mi je bolj bil všeč Somerset. Dol na jugu Anglije. Narava pa to, ker tale gužva pa ta, kako bi rekel, urnebes. Ker tako no, ni glih za sprostito, ampak bolj za, da viješ kaj. Čeprav, ne vem, raje imam podeželje. Zdaj grem pogledat še uno cerkev, tam me prav zanima, kva je. Nijem pojma, kaj gledam, ampak nekaj je tako. Kar orenk. Če veš, kva je, spodaj napiš v komentar.
Zdaj pa letimo gor na grad. GPS vamo tamo, malo pogledat, pa pičiti naprej. Dude, škotske dude. Hudo. Se res, jaz bi lahko kaj kupil še spominki. Sem šel v škotsko trgovino, ki jo vodijo Indijci. Situacija številka 1. We got some oil dripping, huh? That'll be fine. Huh? What's going on? It's Honda, it's good. Honda doesn't oil. Honda doesn't drip, what the fuck? This should drip, not this. Yeah. But this is a grandpa, you know, that's why. But it's gonna work. It's only a little bit. Did you see? No, it's only gear oil. But bro, man, this Honda made today a lot of miles than yesterday. So, you know, for a grandpa, it's kind of a lot. Just gone for a wee, that's all. Yeah. Okay, now we're gonna go up there, just to check out, do some pictures, and then we go forward. Go. Okay, let's go. Evo ga, folk, mi smo tlele gor, neka crkva. Ova hoče, da se slika zraven mene, vidiš, zraven motorjev. Dejansko, did you burn the clutch? No. Smo šli takole gor v hrib. Had to be first gear all the way up. Yeah, I know. I was like, shit, he's gonna destroy the We did engine. it at one point. Evo ga, stari moji, mi so ustavili in en Indic nas ustavil ta na kolesu in prav, kjera huda Vespa v Indiji je ful popularna, mi jo obožujemo. In se zdaj pogovarjamo dejansko o Vespah pa to. On dela tle, je rekel, da gremo sam naprej do gradu pa to. Tako da imamo ful pogovora z ljudmi, ljudje se ustavljajo, slikajo, gledajo in je ful zanimiv. I just met an Indian guy in Edinburgh who loves Vespa. Shake the Vespa, guys. Thanks, bro. See you, bro. Ajde, have a nice day. You see? We got some Indian fans. You see? That's unbelievable. But you got a leak, a big one. Shit. You make sure I've got that all the seals, I've got the seals and everything with me, so, you know. you're gonna do the... You're gonna put the part engine. Yeah, engine strip, that's fine. That'd be good. Evo ga, folk, mi smo prišli, so nas pustili. Dejansko so zdaj na Edinburškem kastlu. Toliko malo, da posnamemo, dela se neka zadeva, tako da je vse skup zaprt. That security guard is useless. He just let us in. Yeah. Sorry. Yeah. So, no, poglejte si malo, kako izgleda. Naprej ne bomo šli. We were on Edinburgh Castle, that's it. We did a check mark and let's go. No, pa se peljamo naprej. Pa sem vam hotel tale pogled pokazati. Glej to. Dejansko je Richarda ustavil v nevarnostih. Jaz sem se sam naredil Francoza pa šel. What happened? We weren't allowed up there. He didn't allow you out. Yeah, he allowed us out, but we're not allowed up there. I know that. Because we weren't in there for dinner. I know. We're not I allowed to told do you that. he is stupid. Yeah, past 6 o'clock. I know. Yeah. You just have to be a Frenchman. You know, you just say, I don't know or I know. You know, you just be dumb. That's it. We are dumb and dumber, you know. Yeah, I just said, no, sorry, I didn't know. Yeah, that's it. Tako da idemo. Let's go, my friend. Let's go. Yeah, take a picture like that. Evo ga, pa še en pogled, zadnji pogled. Dobro, da mi baterija na kameri Uni 360 ne dela, zato vam nisem mogel posneti, ampak z tele strani ga vidite, koliko je magnificent. Prav na skali je orang, stari moj. Mi glih tankamo tukaj in pazi, kvaj zraven mene, nisem niti po rajtu. Angleški oziroma škotski taksi. Tole sem vam moral pokazati. Ovce se pasejo, orang polja. Veš, kva sem še videl, tam so bile lame, ostrižene lame. Noro. Zdaj iščemo plot za spat, pa vse so farme. Pa se Richard boji, tako da je se že večeri. Vprašanje, kako se bo to iztekalo. Ok, folk, mi smo tle pri Knock Hill Circuit Track. Sprav neka dirkalna steza za avtomobile. In dejansko smo šli noter, rekel Richard, pej gremo sem not pogledat. In smo najdali en tak plot. Tamle bomo dali vzad šotor. Zgleda, da ni nobenega, upajmo, da ne bo noben prišel po nas. Naredimo šotor, spalke in gremo spat počas. Tako da smo pa Knock Hill Circuit Center kao glavni za Scottish. Pojma nijem, prvič jem, bom pa pogooglil. Glej ti tega modela, kako on fila, stari. Look at this guy. Pušt, dal je na auspuh, stari moj.
Ne me jebat. You're gonna blow that shit, man. Shit, look at this guy. As long as I don't punch her in the night, I won't die. Oh my god. You're gonna suffocate yourself. Okay. His tent is already up. Yeah, the flies are crazy. Pogledajte zdaj to. Look at this. You got a pump here. To je to. In to pritiskaš i ono se fila. Sam tole mora biti odprt. To je to. Viš. To se z nogo drugače dela, sam se nočem se zust. In pol napumpaš. Viš. Evo ga, folk. Midva sva si nastanila sva se. Naredila sva si šotore. Tukaj sva dala motorje. Zato da nama ščiti. Vsaj mala, veš, glej. Razumeš, da imamo malo zaščito odaleč, tako da se ne vidi njegov šotor, moj šotor. Tam je pa dirkališče, kdo bi si rekel. Ujoj, galebi stari moj. There's so many seagulls, man. They're flying. In tam gor je ena antena. Tako da, potem še malo razisku, kva je to, pa pol povedal. Zdaj pa jaz probo eno supo narediti. Tako da bomo videli, če bo ti zdelal. Da pojemo kaj toplega pred spanjem, pa da dejansko si operemo zobe. Ponad jaz ne jem zvečer, ampak v teh primerih moram. Zdaj mi lepo tole. I guess you have them in your country. Ramen. Yeah, we got this shit, but this shit is actually poisonous. It's not good for your health. But fuck it, man, you know. I'm not eating well now when I'm here, you know. So I'm gonna be good, you know. This saves life. Oh, yes. Yeah? Before there were so many midgets, and now nothing. So we're gonna wait for this to boil, and then we're gonna put this inside. And we got a fucking... look at the mushita. Look at his. He has much bigger, man. Look at me. Look at him. He has everything, man. Bro, you're prepared. That's why you're dying on that bike, bro. You just brought with yourself a whole house. Yeah. Yeah, this is why I'm carrying so much. Nice. Okay, now it's boiling. Turn this shit off. I'm gonna take this special cooking. Okay, I'll just put it like this. 3 deci. Hope it's not too much. Like this. And now we gotta hold this. Oh my god, this is... Jebem ti Chinese. Yeah, I gotta... Look at this. Put inside. Oh, camera. Look at this. I cannot. I gotta break this shit. To zdaj razbijem. I break this shit and then I leave it be for like, I don't know, 5 minutes. And that's it. See, we got the soup. Now this is ready. Maybe I should eat this in the morning. Mogoče bi jaz mogel jesti to zjutraj. But look at this guy. What the hell are you doing? I can't find my beans. You wanted to cook the beans? It's a fucking shit, man. Where did you give them? Maybe you lost them on the way. No, it's better in my bag somewhere. But you eating crackers. So many bags, that. What the hell are you eating? You're living whole day from this. Let me try. Carry on. Yeah, crackers. Okay, I'm gonna try my soup. There you go. Let us see. I hope it's not too ginger. I mean, too spicy. You see how it looks like? Look, first time. A little bit spicy, malo spicy. Hot, warm. For €1, even under, good. Kje ste folk, ja ga ura je 4 zjutraj, ful je že dan, stari moj, živali se derejo, ka svina, tele ptice se derejo, krave mukajo, ptiči, a Richarda so zbudile mušice, ba jaz sem mušice not pašle, ima polno mušic in zdaj rešuje s tistimi dimnimi palčkami, kaj jih jaz imam, ka sem jih kupil za te primere. Tako da, did you find it? Yes. Did you smoke it? Yeah, I'm getting it on now. Fucking got myself. When did they come in? Halfway through the night. So, they started like biting you or what? Well, they're just over me, everywhere. Hey, you want a luxury tent, bro? Yeah. Yeah, you want it with your bed inside. like that one. Ja. Sem mu rekel, naj uporabi en fen, ka ima taka malo fena, ne? Da jih ven spiha. So, how is going? Driving me mad. Shit again? Shit.
Thousands of them. Fucking shit, I'm not opening then this. No, open the tent. They all come in. Oh yeah, I see some fucking... Oh my god, it's inside. Yeah, we are in their territory, fuck it. Dobro jutro, kje ste folk? Evo ga, ura je 5 zjutraj, Dino hodi. Budila me je svetloba oziroma Richard, povedal sem vam zaradi tiste mušice. Niso to mušice, to so midgesi. Midgesi so neke vrste škotskih mušic, komarjev, karkoli že. Take mehne pizdarje, za katere sem prvič ugotovil včeraj, ampak nisem vedel, da so. Zakaj? Zato, ker pikajo stari in srbi. Tako da vedel sem dejansko, da midgesi so, upal sem, da jih še ne bo, ampak ja, tam od oktobra do maja, pa jih ni, junija pa začne in evo, zdaj smo junija, tako da so, stari sem šel na WC, so me začeli pikati, tako da najbolj se jih izogibati zjutraj pa zvečer, čez dan je pa je ok. Tako da midgesi pomaga tisti dim, ne pomaga pa avtan za komarje. Tako da moramo kupiti dejansko repelent za njih. Ker sem pa jaz zjutraj tak velik govorec kot sem in imam vedno vse več in več gledalcev, vam hočem predstaviti moje trenutno jutranje občinstvo, katero je zelo fajn. Evo jih. Dobro jutro, krave moje, crne, my god, so črne, stari moj, v živo izgledajo kar hudo. Slišim vas, celo jutro se derete, mukate, ne date mi spavati. Ampak evo jih, tole so moje jutranje, kako bi rekel, gledalke. Kako ste kaj? Ste dobro? Dobro jutro, neki so mi crne. Stari moj, vse moji isti pogled, gledajo mrko. Tako da dobro jutro iz škotskega podeželja, kakor vidite, zgleda. Tukaj imamo črnuhinje, tam imamo beluhinje. Gor je dejansko, kako bi rekel, antena za GPS telefon, karkoli že. Tam je pa dirkališče, Knocking Hill, in gotovil sem, da to dirkališče je v Toki 2. Tako da imamo krave, ki so nas zjutraj budile. To je to. Richard še nekaj spi. Jaz itak ne mogu več zaspati, tako da dejansko se bom počasi pripravil, pa odpeketali naprej. Moramo je do Invernessesa. Oziroma en kraj Inverness je. Ne vem, tja se ne 300 km stran. Ok, folk, malo sem preživel časa z njimi, tako da sem gotovil, da tale je nekaj pošpricana in gledam, zakaj. Evo ga, ovaj je bik. Čuna mu je ispala. Čuna, ljudi moji. Zato je ona bela, gled. Dobesedno jo je po spermo. Po domač povedan. Tako da ja, evo jih, krave, veš, on je en, one so pa več. Vidite, to je normalno, da jih ima več. Glejte, še v živalih se prikazuje, ampak se prav vidi, da je dosti jači. Tale bik se neki pjeni. Dobar model, se ti ne bom nobene babe vzel, ko me tako grdo gledaš. V redu je, tvoje so. Stari moj, on če se razpizdi, pa če stole gre name, on mene ubije. Tako da no dober. Glej, kako one kradejo iza granice. Tam so vse pojedle, tako da gre iza granice. Jesi, dober tek. Folk, ura je 7, odprl se je tale dirkališče, ulejtim, jaz sem, imaš neke alpine, ali pazi, kva sem najdu še, tle, pogled to. Stari moj, pravo, proper dirkališče, gled to. Nema žive duše. Grem pogled malo v avtomobile, eno. Dob si rekel, a? Kam sem jaz uletel? Prvo Silverstone, zdaj pa tole. Ok, ta je malo manjši, ampak vseeno. Olej, kva sem jaz najdu alpine, stari moj, leto. Knock Hill Racing Circuit. Tole je pa hud avto. Ni mi glih najlepši, da bi lahko rekel, ampak mi je hud. Če ne bi bil toliko drag, bi ga imel. Čeprav je Renault, ampak nima veze, pa je se ful dober voz. Glej, imaš vse barve. Eto, imaš sivga, imaš rdečga. Neka muska vzad igra, stari, tole se prav odpira. Ali pa tole, stari, glej ga, Stig. Glej to, official merchandise. A to je od Knock Hilla. Pizda, če bi imel kje prostora, stari moj, bi si še kupil kaj. Evo ga, Stig. Hudo. Ker postavili so ga te. Imaš za kupati srajce, 30 funtov, 18 funtov. Pa gled, če bi odprlo, možda je šta kupimo. Pa s to foro, stari moj, da vidiš, kakšen je tale dirkališče. WC imajo, jaz se pa po šumi zabavam. Tam mu laufa avto, zamislil si, da prijem tja, pa ga odpeljem, pa grem na dirkališče, pa mu jebem vse po spisku, stari moj, pa posnamam. Shit, sam skotiš zatvor. Evo, tle imamo pa fiestice, s tem le oni po moje pičijo noter. Eto, eno tako fiestico da mi je, da odvozamo, da se fino navozamo, gled to. Ko je fiest, prijatelj moj, rabaš kakšno fiesto. Tle imamo pa enega minija razbitga, tale pa leto. Kva pa je to, pa enega majhnega Racing, gleda, Citroena.
Mini, Ok, ko imamo pa tlele. To je v bistvu real experience. Zamislil si, da jaz prijem tja, alo ljudi, jaz sem youtuber, dajte vi meni, da jaz odvozim. In oni meni dajo. Ja, te so pa malo novejše festi. Tako ti je to, ko greš na road trip, greš v neznano. Nimaš ti pojma, kva tebe čaka, da boš videl. Dejansko s takimi izleti jačaš karakter, greš ven iz comfort zona in doživiš marsikaj, kar doma ne bi. Tudi tele midžesi, ki so, se pravi te njihove mušice, ki pikajo. To je ena izkušnja. Sam mislim, da bo kar nekaj časa, dokler nas bo tale midžes šel po. Leto imaš tudi Kia Rio. A so Rio to, ali so ne Picanto. Vse ne vem. Skratka, veliko je vsega. Pa to. Official distributor for all Legend cars, parts in Scotland. Scottish Legends Cafe. Knockhill karting, tle imaš še karting prijat. Leto. Tam je proga gor. Tle imaš pa še za karting. Zakaj mi v Sloveniji ne premoremo kakšnega tazga dirkališča? In zakaj mi v Sloveniji plačujemo avtocesto? Cela Škotska, Belgija, Nemčija ne plačuje. Zakaj mi plačujemo? Ti veš, koliko sem jaz kilometrov naredil, nisem dal evra. A ni dosti, da dobesedno trošim tam v njihovim WC-jem, kacerjem, jedem? A ni? Mi in kamer ne gremo še. Tukaj imajo za jest, pa WC. Tako da mi jaz predlagal Richardu, da gremo sam jaz zjutraj zajtrk pa to. Čeprav ne je. Ampak glej, zato je ništa ne sere. Jaz sem danes jutri, pa včeraj zvečer 3-krat že srov, stari. In to vse po kilu govana. Pizda pa 5 litara ven pošijem, stari moj. Ne mora niti jaz verjeti, koliko je tega. Pa ko sem prišel na ona stara govna, stari, tukaj je bilo tistih velikih, nekih opasnih, škotskih muha, stari, sem se kar prestrašil, ko sem prišel zraven. Šta je ovo? Pojedena jebote. Tle imamo pa mi dejansko štart, evo ga. Pa gremo si pogledati, je zaprt, ne moreš mim, tudi ne bredi zivu. Ampak ja, lej. Hudo, stari, to greš vse tam gor, nekje pa tako pa. Je pa ravnina za razpalit, a? Bro, look what I found. Honde. Hudo bije, taj per. Tega bi raj imel kunga, ampak tudi unga bi me ne bi se branil. Joj, še vedno mi je lep, še vedno mi je hud. Sam jebi ga nema se para. Gremo tukaj pogledati, tam ima neke nalepke. To stoji tukaj že nekaj časa, vidiš, da vse kitovi so zarjeveli. To, mislim, diskovi. Na desni strani volan. Tip R, sine, tip R. Znaš, pičem jaz nazaj, da vem, če je un stol. Pa sem spal 4 ure, čist gotovo zaliman, pravroče mi. Greš, imam en problem, pozabil sem disk doma. Ful snemam, veliko tega je in ne vem kam, kako dati shraniti. To je en problem, pa drug problem je, laptop je brez energije, se pravi. Eno noč, 2 noči bomo zihar mogli najti v kakšni sobi, da jaz to vse skupaj napolnim. Če sem glih kupil konverter. Tako da lahko dajem gor, ampak kompjuter ima 500 giga prostora, jaz imam pa že 350 zasednih. A nisem ni počel. Čisto sem pozabil, stari, tle imajo pa za motorje, le, motorcycle performance. Pa WC imajo, da idemo četvrti. WC. Aleluja. Malo sem se osvežil, grem po brisačo. Drugač, ja, v Colin McRae Rallyju je bila tudi ta proga, gled to. Če ne veste, kdo je Colin McRae Rally, pol nimate pojma o avtih, evo ga. To je bilo septembra, evo ga, Colin. On pa njegova legendarna Subaruička. Tukaj so imeli še, gledamo, Superbike je tudi, pa Touring Car Championship, Toka sine, o tem sem govoril, noro. Ajde, idemo, če model spi. Mudonja, Smigel. Smigel. Jebem, kaj je. Wake up, Smigel. Ajde. Jes, prteni. Majko, da je umro neko. You were doing fag here. You were doing fag already. It's a new day, bro. So you owe me 100 quid. I got you. To get rid of a bloody spoon. Yeah. Bro, I just woke up now anyway. I researched the racing circuit. Yes. We have a bathroom and toilet and everything. I did take 2 times a shit there, man, like a half a kilos each. But bro, I found toilets. Nice. So yeah, you owe me 5 quid because I'm gonna spare you shitting in the Shuma, in the forest. Okay, wake up. I'm just gonna take my towel and go a little bit to wash my hands and my ass, you know. Okay, hide. Ok, sem se malo refreshil, ampak tu še imajo zaklenjene.
Ali znajdu sem se jaz. Fino, da sem jaz poglavitne dele lepo iztrljal z milom, lepo tako, da se počutam 50% svež. Drinking coffee already? Water. Water. There's plenty water there. And you can a little bit refreshen yourself. There is no bathtub, I mean, to shower. It's closed, it's locked, but you can use the for water, you can just, you know what. Ajo, per se materiti. Ok, jaz sem spakiral, imamo še malo, zdaj gremo do racetracka. Škotska nam je pokazala takoj prvo noč, kaj so midgesi. To so njihove mušice, katere te pikajo. Tuki, 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 tuki. They're biting everywhere, bro. In oni gre pod obleko in te pikajo in te prav zapeče, stari. Show your arms. Hold on. Vsi te pike. That's all from midgets, man. Fucking shit, man. Ok, zdaj smo kupili neki olja, smo bili tam v bike shopu, nisem ga snemal neki baš. Gremo pa zdaj pogledati racetrack, kjer se baje neki fura. We got Formula, man. We got Alpina. Alpina. And we got Formula. This was kind of slow, wasn't it? Huh? Ooh, Aston Martin. I love this car, it's so beautiful. No sound, man. I'd rev it now. This is really actually Formula 9. Enač to je to, Richard se pogovarja s svojo hčerko, mi pa zapuščamo zdaj tole. Fajn je, no, kdo bi si rekel, da bomo prespali na dirkališču in da bomo videli vse to, mogoče bi lahko šli pa še na kavo tja. Ajde, gremo naprej. Lej to! Wow! Woo! Woohoo! Woohoo! Hey, hello. Hello, I'm Andrew. Hey, I'm Dino. I just saw your car. Yeah. I mean, I saw them on track. They have a nice sound. Very nice. It's a Yamaha XJR 30. Is it bikes? I Bike knew it. engine, yeah. Bike engine. And so these are what? Scottish? No, they're built in the US, And? and there's over 5,000 worldwide. Oh, 5,000. 5,000 of them, yeah. So it's kind of like a race only for these cars. Yes, that's right. They're based on a 1937 American Ford Chevy with the running boards and everything. Aren't they a little bit small? Yeah, they're 5/8 scale models. Oh, models of Yeah, producing about 140 brake horsepower, weighing 500 kilos the... without the driver. Good ratio. So round here is a small track. You're talking 110, 115 miles an hour. Nice. Bigger tracks, 125, 130. Oh, nice. So you actually what? Build them or what do you do? I look at these are customers' cars. I supply Knockhill with corporate cars that you see on track. Oh yeah, I saw them like 1, 2, now there are 3 of them. And I noticed the sound of it. Yeah. I'm like, that's a bike's engine. It is indeed, yes, So yeah. it's really amazing. It's kind of like, so this is like an old Yamaha. It has carburetors. Yeah, yes. We're starting to change over to NT09 engine, which is fuel injection. Aha, the new ones. Yes, yeah. Why? Because there's not many engines. Very, very few right now. Yeah. I can see it. It's kind of like a go-kart. Yeah, it's the running gear, suspension and back axle. Yeah. It's off a Toyota Celica Mark 1. Oh, Celica, Toyota. But the differential is fixed. Yeah. Both wheels turn at the same time. Oh, when you go, oh, so it's happy tail. Yeah, very happy. Happy tail. God damn it, man. And we just slept over on the parking because I'm coming with a Vespa.
Okay. 360 Skoda. Yeah. I'm going to NC 500. Oh, you'll enjoy that. And he's from little Honda NS125R. he's from Somerset. Good. You'll And he really joined enjoy me. it. It's so good. And the only thing which we noticed here is our midges. Oh, yeah. God damn it, they were biting us whole night, morning. We were like, What we need is yeah, what do we need? What's the solution or something? you know the Avon products. Okay. Right? Skin so soft. So Avon Skin So Soft, and just pass it over your body. And it's gone. Thank you very much. My name is Dino, by the way. What's your Nice to name? meet you. Andrew. Andrew. Yeah. There's so many Andrews here, man. Even your friend was Andrew. Thank you, thank you. Evo ga, za zaključek dneva šli smo jesti v restauracijo. Jaz sem neki z jajcem pa to, he got the bacon sandwich. You wanted a bacon sandwich. Oh, yes. I And he needed got a the bacon bacon sandwich. So we have now a breakfast, and after the breakfast we finally go. Inverness, here we go. Ok, folk, evo ga, končno se bova spravila. Pizdarija, tole kampiranje je kar zahtevno, da se vse skupaj pripravaš. Na motorju je kar, to ni za vse ljudi, je kar zajebano. Ta oprema priprava, švicanje, mrzlo je. Zdaj v pol ure je dvakrat zapadalo, se pravi sva laufala, da ne vsem okrog in pa je sonce. Dejansko je Britanija otok, na katero prihajajo vse fronte. Se pravi toplo do spod, mrzlo od zgor, ob strani, ono, ovo. In zato je miks. Zato je vreme skozi spremenljivo. Je folk mi je rekel, da sem neumen, ker sem šel sem. Je veliko muke. Če bi zdaj šel, bi mogoče malo drugače naredil. Malo manj opreme določene, pa to. Bolj prostor me bolj jebe. Evo ga, onda zalaufala, malo je dolil olja. Yeah, of course. You're up Scotland? We're going. Yeah, down to 500. You done it before? No. First time. You've not done it before? No. Oh, that's amazing. Is it? You did it? Yeah, twice. Nice. Wow. Which way you going? I have no idea yet. Inverness and then... Clockwise. Go clockwise. Yeah, they told us. Inverness, Applecross. Clockwise. So how we do Inverness and like this? We start from Inverness. So Inverness, Yeah? go left, Yeah. then go up. Right. Go right, and down. You come down the Highlands. It's better to go up the Highlands. But everybody says anti-clockwise. Anti-clockwise? No. I've done clockwise and anti-clockwise. Do clockwise. And Really? then you go up into the mountains. It's amazing. Oh, And okay. you come, you go high, you start high, you come low, you're downhill all the time, and it's okay. Yeah, rather than going up. And you do the Balachna Bar. You know the Balachna Bar? No. It's got the switchbacks, the hairpins. Nice. You want to drive up that. Up. Yeah. Amazing. Awesome. Tell to your friend, you got a friend there. He knows my Instagram, so tell him. So you send me the pictures. The pictures. You just took. Oh yeah, no problem. Yeah. Tell him and he's gonna send me. He's gonna give you my Instagram. Yeah, he's got it now. And you can check out our journey on stories. Nice. You know? Yeah, we'll do. So from Inverness you go left. I would go left. You can go, but once you get to the right hand side, it's all flatter. It's all Right. flat. The left hand side of Scotland, mountains and amazing. You're going up. You have a fantastic time. Okay. We'll bear that in mind. The petrol stations are self-service. Nobody there. Nice. You just pay through the card. Yeah, card. No problem. Are they far away? Because this only 7 liters. How many miles? 200. Easy. Okay, it's okay. No problem. Okay, thank you. Have a great time, Oh, guys. Thank you, man. Thank you very much. Have a great time, guys. And yourself. Take care. Bye bye, thank you. Evo ga. Vsi govorijo kontra, on govori, da gremo, kakor ura kaže. Zdaj pa ne vem ti jaz kaj kako. Pa če je bajker rekel, je to. Vsi pohvalil nas je ful. A ja,
jaz moram se leve držati, pizdu matero, skozi pozabim. Ok, hitro sem se spomnil. Kar hitro. Hey, so he said opposite of we wanted to go. Yeah. He said he reckons it's a lot better going clockwise, because then we're going downhill rather than uphill so Because much. he's a biker. Yeah. And usually the pages are saying for cars and vans. Yeah. So we go left. I reckon we should listen to that. Ok, idemo. Ok, spet smo bili, spet smo tankali, spet smo jedli, spet smo šli na WC, dežuje, klasika škotska, dejansko takoj hribi, takoj dež, takoj megla, Highlander odmah. In jaz in Richard imamo motorje tam. In videl smo tole očaravfala with a Phillips screwdriver. Yeah, there's only one, we lost one already. So we're putting stuff through the window. Ajde, give it to me. Oh God, okay. God damn it. Give it to me. Shit. This guy has a lot of stuff. Evo ga. To je to.